Lungdamna Laisiangtho John gel Lungdamna Laisiangtho sungpan simna ahih alian guk aneu khat pan somlenga jam to khit ciangin Jesu in Tiberias tuili a kici Galilee tuipi galkhat lamah galkah hi Mihon tampi in cinate tungah hihsa lamdangte ahih manin nung nungzuipite Jesu mual tungah kahto nungzuipite to lai-ah atuhi tuin juda mite paisan poi bol hun anai tahi Jesu akhodak ciangin lam zuana apai Mihon pite amuhi Jesu in Philip kianga hi Mihon pite nek ting khomun koya ileiding hiam achihi ama in Philip azet no man in hi bangin again ahih banghang hiam chile ama in bangci-a boarding chi athei kholkin ahih Philip in mi a vekpi-in chemkha khattek anek dingu khaguk sung thaman sum denari zani man khomun aching keiding hi chi in adong hi Simon Peter naw Andrew akichi ama nungzui khat in lai-ah naupang no khat in anlum ngale ngasani anehi ahi zong in mihing hihsa ading in bangtham hiding ahiam achihi Jesu in Nipi te natusak un achihi tuamuna lopa tampi a omhi tua lai-ah pasal tu nga bang atu hi tua ciangin Jesu in anlum te lai-ah lungdam ko in atu Mihon pite laka ahom sakhi tua ma bangin ngasa zong adu za un ahom uhi amau te in adu za u ane khit u ciangin Jesu in nungzuipite kianga aki khamwal te khom ke un bangma mokwal sakke un achihi tua ahih manin amau te in ane khit u ciangin anlum pumnga te pan aneng athem te akhop ule seng som le seng ni dim anga uhi Jesu na lamdang bol tua mi te in amu u ciangin hi pa in leitunga hong pai ding kham sang pa ahitak pi hi achi uhi Mihon pite in zo tho thu in ama akum pi dingun akoi som na u Jesu in athei ciangin ki hem khia in mual tunga ama guak aka to ki hi in topa Lungdamna Laisiangtho ahih Kristu topa nang tunga phanna umta he